Draga Maša, dobar dan. Dobrodošla ovim neobičnim pomalo putem u Gradsku knjižnicu u Zadru. Hvala vam lijepa na pozivu. Bojim se da ćemo se morati navikavati na ovakve vrste druženja, no što nam drugo preostaje. Ajmo napraviti najbolje od toga i pričati kao da smo, evo, za istim stolom. Barem na ovaj način ne moramo nositi maske. Vi ste rano počeli pisati? Pa jesam mogu reći, posebno ako uzmemo u obzir onako one črčke koje su još bačene negdje u ladici. Zapravo pisanje je nekako za mene pomalo jedan pogled na svijet. Uvijek imam potrebu tako, uvijek sam imala tu potrebu nekakvog tog prorađivanja onoga što vidim, osjećam, a onda sam se u jednom trenutku odvažila to pokazati svijetu i tad je krenulo, da. I odmah je dosta dobro prošlo, već drugi, ako se ne varam, roman Sloboština Barbie je doživio brojne prijevode na strane jezike i stekao vam brojnu publiku, vjernu publiku, rekla bih, i za ono što je slijedilo. Ja sam prvo pročitala Sloboština Barbie, a onda sam odmah skočila na ovaj posljednji nagrađeni roman. I moram priznati da me je ravno ovdje udario. Tjeskobom. Potpuno dvije različite atmosfere, a opet toliko toga zajedničkog. Da. Što se dogodilo? Odrasli ste? Pa ima u tome svakako. Sloboština Barbie je onako bio puno više jedan razigraniji, propošniji tekst. Pisala sam ga, ajmo reći, nekim godinama kad i neke životne težine su još dovoljno daleko od vas, a i sam zapravo roman se bavi jednim periodom djetinjstva, iako je to bilo djetinjstvo u ratnom vremenu, ali svako djetinjstvo ima to nešto i zajedničko, a to je ta jedna, ajmo reći, razigranost, maštovitost, pomalo i okrutnost, naravno, ali je tema bila svakako, imala je i tu jednu notu uz ovu težinu rata imala je notu lakoće, a ove priče su, ajmo reći, tiču se drugih stvari, tiču se nekih, ajmo reći, i ne samo, ajmo reći, ovog našeg potrošačkog, kapitalističkog danas, tiču se i nekih egzistencijalno teških trenutaka koji su onda pomiješani zapravo sa tim okolišem naše svakodnevice. I da, dogodio se svakako, u međuvremenu se dogodilo i jedno i odrastanje, ajmo reći nekako približavanje i nekim težim životnim stvarima, ne samo u polju fikcije, nego i iskustveno, ali to onda uvijek nekako prođe kroz vas onda i dođe na papir, dođe i u knjigu. Rekla bih da je svaka vaša knjiga na svoj način potpuno različita, ima potpuno svoju atmosferu. Naravno, sve ih povezuje taj jedan duh i potreba da se dodatno izrazite kroz crtež. Pa, meni je svakako drago mi je da je to vaš dojam i to je i bila je moja intencija. Meni je svakako drago da mi je svaka knjiga drugačija i ne volim onako biti pisac od jedne te iste knjige. Volim zapravo da mi je svaka knjiga neki novi izazov i onda mi je to sasvim nekakav novi svijet i po atmosferi, i po jeziku, pa i po ovom vizualnom svakako dijelu. Postoje neke teme koje su svakako konstanta o kojima pišem, ali da, doista je svaka knjiga neki novi projekt. Ja ga tako zamišljam i zapravo uvijek čekam da prođe neko vrijeme da se na neki način malo očistimo od atmosfere svoje zadnje knjige. Iako recimo, evo, meni sad glas pripovjedni, da ga pustim na papir, on još bi bio u ovom tonalitetu Poštovani kukac, ali ja namjerno čekam da me napusti taj glas, ako će me napustiti, vidjet ćemo, odnosno taj pripovjedni glas i da čak ljudi malo zaborave da sam ja išta napisala, pa da dođe onda nešto sasvim novo. Kakav god bio glas u pojedinoj knjizi, stječe se dojam čitatelju, da imate nevjerojatnu lakoću pisanja. Je li to točno? Pa neke priče su doista onako ko raketa izašle, to moram priznat i to moram isto također priznat, nije, kako bi rekla, uvijek nam kažu naravno stvari u trudu, stvari u radu, je, stvarno, čovjek mora na neki način biti vjeran i discipliniran kad vas neka tema zaokupi da ostanete, da ne odustanete kad glas taj padne.
Ali onda se dogode ti neki, ajmo reći, oni najljepši lucidni trenuci kad priče onako krenu, onako ko neki meci izletat i zapravo da nema te želje jake, da ne osjećam doista da to treba sad izletit, ne znam uopće kako bi našla i vremena i načina da pišem uslijed svih životnih i drugih poslovnih obaveza, ali imam osjećaj da nekako ima, odnosno smatram da ima smisla jedino pisat kad je taj glas baš tako neizdrživ i kad to kreće u lakoći. Ali dakako neću sad mistificirati samo tu lakoću, inspiraciju, prije toga te se priče kuhaju, one vriju. Ja promišljam o tim motivima. Pa recimo, evo konkretno jedna priča, to je priča o mojoj baki, evo, ajmo reći, ta priča je usmještena u Zadar, pa je možda dobar način da o njoj nešto više kažem. Ja sam o baki dugo vremena razmišljala, pa sam pisala neku pjesmu, pa sam mislila, pa što će biti, hoće li to biti samo neka pjesma, hoće li to biti neka drama. I doista su, kako su se ti motivi taložili, ja sam ih onako bilježila u jednu teku. U jednom trenutku su samo dogodio jedan klik da su se oni složili u priču. Znači, sama lakoća je bila pisanja te priče, doista je to bilo tako, ali ona je prije vrila, ona je prije kuhala, ona je nekako, ajmo reći, sazrijevala i taj proces treba pustiti tom procesu da odradi svoje, jer onda nekako, onda je ta lakoća nekako najbolja i ima temelje iza sebe. U toj priči ste zaista uhvatili jako duh Zadra. Jezik se mijenja u ovisnosti o tome o čemu pišete, uistinu ne samo sa upotrebom nekakvih lokalizama. I priča je koja govori znalački o problemima koji muče Zadrane. Vi se još uvijek osjećate vjerojatno blisko u Zadru. Pa je, mislim, ja sam, kako bih rekla, ja sam, ono što se kaže, posvojena Zadraka. Mislim, ja sam obitelj, dakako, moja obitelj je iz Zadra, ja sam rođena u Zagrebu i neki sad, evo, moji iz mog kvarta Sloboštine bi se jako naljutili da kažem da sam se ja, ali zapravo ja se osjećam nekako hibridnog identiteta, zapravo sva mjesta koja su me obilježila su i moja mjesta, pa bilo to odrastanje u Novom Zagrebu, bila to ljeta kod bake u Zadru i ja doista Zadar osjećam jako kao nekako i svoj grad, imam puno i tamo i prijatelje, volim ga doći posjetiti. Ono što mi se zapravo, što se tiče Zadra, dogodilo, to je da sam vidjela jednu strelovitu promjenu unazad 10 godina, baš što se tiče kada krene ta turistička sezona. I vidjela sam nekako promjenu u infrastrukturi, kako se mijenja se na neki način i svakodnevica i kultura grada i neke stvari su me iz neke nostalgične, a neke doista iz, ajmo reći, neke kulturne zabrinutosti pogodila, a dakako ta prolaznost je vezana i sa, ajmo reći, odlaskom jedne generacije, jednog načina života. I to je nekako evo ostalo onda zabilježeno i u atmosferi te priče koja je smještena na poluotoku, evo u jednom starom stanu, starih navika i tako jednog života koji je zapravo obilježio 20. stoljeće i sad nekako kako izgleda taj život u ovim desetljećima 21. stoljeća gdje su se stvari uvelike promijenile. Jesu. Što nas je zapljusnulo iz raznih smjerova, za što nisam sigurna da smo bili sasvim spremni. I tu su brojne rak rane koje vi identificirate i vrlo snažno iznosite upravo u Poštovani kukci. Znamo otprilike zbog čega kukci, no recite nam vi o tim kukcima. Zapravo, evo moram, tu svakako ti kukci prizivaju književnu tradiciju i svakako Franca Kafku koji je, ajmo reći, u svoj glasoviti roman Preobražaj na neki način stavio je kukce na kartu, na važno mjesto književnog kanona, ali moram priznati zapravo sama inspiracija za naslov je došla iz jedne lucidne opaske mog nećaka, koji je inače Zadrani, koji je rekao jedanput doista čuši onaj glas sa razglasa koji nam se obraća kao poštovani kupci, on ga je čuo kao kukci, ja sam rekla to je toliko on je toliko to je bio jedan onaj doista epifanijski trenutak kad sam ja rekla ova rečenica zaslužuje svoju knjigu i mogu reći da je taj naslov, ajmo reći, meni osobno dopadljivog tog naslova me držala mi je kondiciju da onda ispišem sve priče u toj knjizi. Ali evo, kukci su ta jedna metafora ranjivosti,
krhkosti pa i transformacije i ovog preobražaja koji se nekako nama dogodi u društvenom smislu, a i u osobnom smislu. Znači, stvari naprosto u današnje vrijeme, promjene se događaju puno brže nego što su se možda u prijašnja vremena događala, dakako jer i tehnologija se razvija jako brzo. Ako danas gledamo samo što nam je mobitel, on je već nekakav produžetak našeg tijela, već smo transformirani i preobraženi kao ljudi, on nam je kao neko to ticalo bez kojeg ne možemo. Ali to je jedna metafora, jedna, ajmo reći, šire preobrazbe i transformacije općenito društva unazad zadnjih 15-20 godina koje onda bilježim preko tih nekih, ajmo reći, trenutaka koji su zabilježeni u toj knjizi. A brojne su te neuralgijske točke po kojima se čačka u ovoj knjizi. Koja je po vašem mišljenju funkcija takve književnosti? Je li samo komentar ili može biti i nešto više? Pa svakako, svaki pisac možda kreće s nekim predomišljajem, ali naravno pitanje je sad kako će to sve skupa nekako funkcionirati, kakav će učinak ostati. Ja mogu imati super ideju, super tezu, plemenitu, dobru, progresivnu, ali naravno sve ovisi sa kakvom, ajmo reći, sa koliko suptilnosti, sa koliko, ajmo reći, dobre mjere će to uspjeti polučiti nekakav efekt. Moja želja bila, mislim, moja neka intencija koja je stajala iza svega toga je bila svakako, to postoji jedan termin sad moj profesorski dio objašnjavanja i fusnoti će nužno izaći, postoji taj termin jednog ruskog formalista Viktora Šklovskog koji se zove očuđavanje. Znači, to je doista, ja sam htjela očuditi te neke svakodnevne trenutke, te neke trenutke koje, kažem, u nekom umoru, rutine, to što nas zovu, ne znam, teleoperateri, znaju sve o nama, znaju gdje živimo, pokušavaju nam prodati razne usluge, pa evo u novije vrijeme ono što mi je također pomalo jezivo, to je što se svi pozivaju na koronu, pa sad recimo u novije vrijeme kad nam nude usluge teleoperateri kažu pa evo sad je korona, treba vam brz internet baš zbog ovakvih situacija i to je meni, kako bih rekla, meni ima nešto jezivo u tome i nekako sam nastojala, pratila sam takve trenutke općenito u svojoj svakodnevici i oni su našli svoje mjesto kao jedan autentičan dokument vremena onda i u knjizi, ali opet nije dakako knjiga samo o tome, nego se, ajmo reći, kroz takav okoliš i takve kulise, takvu atmosferu provlače i neke egzistencijalno teške situacije ili naprosto svakodnevno teške situacije i onda je takav jedan miks koji nadam će polučiti tu neku očuđenost i razmišljanje, promišljanje svijeta u kojem živimo. Dok sam čitala Kukce, onda sam razmišljala, ako je ovdje tako tjeskobno, što će biti bude li pisala sad za vrijeme korone? Možemo li nekako obrnuti, možemo li neki dišpet probuditi, pa baš zato otići u nekom vedrijem smjeru možda u nastavku? Pa, ja sam nekako, evo, te priče nisu samo, potpuno, one nekako balansiraju između te težine i nekog apsurda, a taj apsurd nadam se rezultira i nekim smijehom, pa se možemo i smijati, ajmo reći, koliko je moguće takvim situacijama i isto tako su, ajmo reći, te priče nekako i na rubu pobune, ali dakako pobune, pobune, ajmo reći, s pucnjem u prazno u nekom možda društvenom smislu, ajmo reći samih likova, a sad pitanje koliko knjiga to postiže u tom društvenom smislu, ali i nekakve, možemo reći, pobude nekakvog u obrani ljudskog dostojanstva, pa čak, kako bih rekla, ako su ti likovi poraženi od svih tih pisama korporacija, od shopping centara, možda ostaje njima, ajmo reći, ta zadnja obrana neke ljudskosti koja se ne predaje. Tako da nije sve, ajmo reći, nije sve u potpunosti crno. Ja barem tako mislim u toj knjizi. Ima fine ironije koja definitivno... Da. Recimo da može sve zajedno funkcionirati kao jedan komentar i poticaj da osvijestimo neke stvari pa se lakše protiv njih na osobnoj razini borimo. Da. Je. Ja isto vjerujem da revolucija kreće na osobnoj razini. Nulti stupanj revolucije. Sasvim sigurno. To bi bilo otprilike, načeli smo samo malo, još imam znači nekakvih planova za dalje. Već. Pa ovako, osim čekanja da prođe ovaj glas.
Pa, moram priznat, moram dati glas i ovom svom drugom znanstvenom. Ja i trenutno radim na jednoj znanstvenoj monografiji i doista intenzivna zaokupljenost pisanjem, bilo u znanosti, bilo u fikciji. Moram sad malo ugušiti doista ovaj fikcionalni glas, odnosno malo ga pritajiti. On onako za sad samo promatra što se događa, a kad dođe pravo vrijeme za njega, kad dam danak ovom svom znanstvenom dijelu, onda će on, nadam se nešto reći. Ali za sad je u fazi hibernacije. Evo. Znači sad je znanstveni rad na prvo mjesto, ostale naravno obiteljske i ostale obaveze. Da. Od svih knjiga koje su vam tiskane, jel se može pitati ili je to ono ko kad se majku pita koja je dijete najdraže? Koju biste najradije ponudili nekom dragom za čitanje? Pa ona je svaka nastala u nekoj fazi nekog mog života, svaka je vezana za neki aspekt nečega što mi je bilo važno promisliti, ali evo možda da me pitate koju bi kako kažete poklonila sad nekom da upoznam ga, pa možda bi to bila svakako Sloboština Barbie, to mi je još uvijek nekako, ajmo reći, neki sentimentalni dio mene, možda vezan za tu knjigu. I možda je ona nekako najkomunikativnija u tom smislu kao priča evo, to bi možda bila. Vjerujem da se mnoge generacije u njoj mogu prepoznati, bez obzira gdje su bili u to vrijeme, koliko su imali tada godina. A i Amerika? To je zaista jedna jako posebna knjiga. Evo, to je jedna posebna knjiga gdje sam ja bila onako na rubu pitajući se onako koliko je to neki moj, onako što se kaže, vlastiti trip u glavi, a koliko ona komunicira s čitateljem, ali opet evo, ima dokaza i da komunicira s čitateljem. Ta knjiga je meni isto intimno jako važna, ona isto ima taj aspekt i društvenog i osobnog i opet je vezana za jednu moju drugu veliku obsesiju, to je doista, ajmo reći, Amerika kao jedna, ne samo kao jedna zemlja stvarna, nego kao jedna metafora koja je svakom nas negdje u nekom primozgu i svako od nas ima negdje nekog Amerikanca u obitelji koji je tamo negdje otišao u potrazi za boljim životom, a to je doista i to je tema koja ima dugu tradiciju u samoj književnosti, evo to je baš konkretno i predmet mog znanstvenog istraživanja, tako da ta poema je nastala, isto me jako, ajmo reći, bi mi gušt smišljati te rime i poigravati se sa svim tim kulturnim kodovima, s jezikom, tako da za mene, ajmo reći, taj humor i igra, to je nešto što mi je jako važan aspekt zadovoljstva u pisanju i ako toga nema, onda ne vrijedi ništa, ako nema tog nečega, ajmo reći, i zabavnog unutar samog procesa pisanja. Zvuči kao jako dobar recept. Da. Sve koji bi se željeli možda prihvatiti. Pronaći u sebi sve te sastojke prije nego što se upuste u tu avanturu. Da. Najljepša hvala na gostovanju, makar ovim putem, do neke sljedeće situacije, do neke sljedeće prigode. Želim uspjeha puno u znanstvenom sada radu. Hvala vama puno na pozivu i na ovim inspirativnim pitanjima. Evo, čitanje nam niko nikad neće moći uzeti, tako da evo, to nam ostaje i ove dane kad nema puno drugih vanjskih sadržaja, tako da to je... Dobro je toga se prisjetiti, da nam nisu preostali samo ekrani. Tako je, da. Hvala Hvala vam.